Kumshi benta ban kintiu bat ban sei kisap jang ki para samla ha kabede bat kakam le kai bol na kaliang ke Umdihar Sports and Welfare Club menta kasngi ka khat khandai tarik luber arjar arpuar kala Pynlong ye kelumpung ye le kai bol ye kabelatip kum ka Shnong football tournament. Hakini kelumpung lawan bane shimenta da lai pu artli ki Shnong kentup rui e Shnong Umdihar. Kejingile akai ha kate kesngi kalong ka bayak khai ba bat ha ka bajan kut jong kate kejingya kun ko Umdihar ek la la ban plim no ya ka mau yap bang da shigo la no ko Umdihar ek la yo ban ra ek song pisaw ka basan tho hajar tingka kum ka nong job bat ka mau yap bang ka balawan baar ka la yo ban ra ar pho hajar tingka Hakati kesngi lawan bansa kilang da usamla sunshine makri kum ukongsan hakajinge don ringkat u president ko Umdihar Sports and Welfare Club usamla aibor shadap lembat kiwe kiri urang ba. Ya, lekai mentang wa pichi mentang. Saya kendia ni aku an pusat di ba ka football. Hapo Shillong thau jui. Tapi pek nadu pun chwa kala trekam ha. Daladon ka longkum ka longdo loksnam jui ha khamtam ka Shillong thau jui. Khamtam po Meghalaya tenga nakliang semua hingga kubu kotong simet kuban sesim betai kenika election banwan hanya muslim arja kulai nakliang jungaro ngadon ke jintang ba ngaktiu ke sports khamtam bade ha po thai boy khamtam ha ga usni ko chusi te nga bu kata ka nomor 6 ba dengan poin thong nganyele kay badon kam yamata ka Shnong ka thau kam tom ika sports but ya ki football kuntum lang ki football ki athletes cricket but kiwi kita but kam tom ika sports ya ka football te tang kita ikin tengah nakliang sudah sesim na wish pi boro atli team all the best